Hi guys, өнөөдрийн хөвчлөгээр болохоор Монгол ирээ шуугуулад байгаа I show speed-ийн тухай хэлэх байгаа. Та нарт хамт судлаа. I show speed. За 20 настай Америк ютубер залуу. 1-р сарын 21-нд төрсөн байна 2005 оны. Дуунуудаас нь гэвэл World Cup-ыг 2022-нд зохиосон юм байна. Get Get Down гэдэг дуу 2022 онд бас зохиосон юм байна. Shake гэдэг дуу бас 2022 онд зохиожээ. Monkey гэдэг дуу бас 2024 онд хийсэн юм байна. За дуунуудаас нь сонсч үзье. Shake гэдэг дууг нь сонирхъя. Nope. Didn't think so. Stop playing. Hey, what? Fuck hoes. These niggas is hot the Joe. These niggas be pussy. They're racking like a 30 bro. Beat up up in this bitch. Yeah, I'm finna kill this shit. Rocking this bitch and bitch, I'm 16 with a fucking clip. Bad bitch, she on my shit. And she wanna fuck with this. Shaking and she begging, nigga ripping like a fucking clip. Fucking clip. All my niggas got the shit. Rock about the niggas and fuck the bitch like cop the bitch like hot, hot. Walking by no stop, stop. Fucking on that dot, dot. Watch she on that pop, pop like that like stop. Walk, walk. Fucking on your walk, walk. Watch she on that cock. Gotta suck it, cock, cock. Bop, bop, bop. Cock, cock. Cock, cock. Suck it, cock. We suck it, cock. Fuck, we got it. These niggas gotta stop it. These niggas pussy with the lame nigga. We got the cocked. We here. These niggas fucking beer. These niggas pussy nigga lay there fucking with the jeer. Bitch, fucking sticks. Shake it with the bitch. Shake it with the bitch. Shake it with the bitch. Shake bounce that shake. Another my chat, dog. I don't take L's, nigga. I don't take L's. Thought it was over? I don't take L's, nigga. I take dick. Come on now, man. You gotta know better than that, man. Bust that ass to the motherfucker ground. You got it later, you better make sound. Act like you got it now. Like baby girl, you got it now. Fat girl, I want it now. Short girl, I want it now. Big girl, I want it now. Like fuck that nigga, got it now. Bounce down right now. Fuck girl, I want it now. Act like you got it now. Like fuck, so gotta stop. Niggas know I got a pocket. These niggas lay they pussy. Niggas got a cock and watch it. Fuck girl, you know you gang. Baby girl, you gotta stay. These niggas train the ready. Girl, I'm fucking knocking nay. Nay, we gang. You better get your stay. Now bounce that ass bitch and you fucking with the whole gang. Ha. You ready? Ha. Are you ready? You ready? Ha. You ready? You ready? Ay. Bow, 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 bow. Bow, bow. Bounce down, bounce down, bounce down. Can you make it Bounce, 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 bounce. Ladies, booty bounce to this. Don't stop it, don't stop it. Now bounce that ass, don't stop it. Don't stop, don't stop, don't stop it. Don't go, these niggas got the roll. I like to see some ass slapping in the fucking bowl. За энэ дуунда хуцсахыг оруулсан байгаа. Хөө гэх. Энэ стримийнхаа хажуугаар бас яг хожигдсан үедээ юм уу уурсан үедээ хөө гэдэг байгаа. Тэрийг дуунда оруулсан байна. Бас Монголд ирээд Монгол банхруудтай өөдөөс нь хуцалтаасныг та нар санаж байгаа бах. Стримэн дээрээ. За энэ дуу нь болохоор 26 сая хандлт авсан байна. 741,691 хүн 2022 оны 1 сарын 22-нд хийсэн байна. 855,000 лайк авсан гэвэл үнэхээр гоё дуу болсон байна. Хөгжмөн ч гэсэн үнэхээр гоё байна. I show speed 38 сая захиалагчтай. За одоо шууд I show speed-ийн
YouTube хаяг руу норъё. Сүүлийн үед хятадд яваад байгааг нь би харсан. I show speed. Одоо Монголд ирсэн. Хятадд байж байгаа Монгол руу ирсэн. Энэ нь бас Super Idol 的笑容都没你的甜，8月正午的阳光都没你耀眼，热爱105度的你，滴滴青春的蒸馏水。Super I show speed. Explorers Mongolia. Монгол дээр монголчуудыг үнэхээр л татчихсан. 9 сарын өмнө хоккейн тухай бичлэг хийсэн юм байна. За. Бичлгүүдээс нь юу юм байна? Speed болоо гэдэг Роналдогийн улаан ногоон цагаан пен гэдгийг та нар санаж байгаа. Роналдотой хийсэн стрим байгаа. Тэрэн дээр танигдаагүй хэсгүүд нь танигдаж эхэлсэн. Сүүлийн үед хардаа дандаа хятадд яваад Хонконгод ирээд явж байгаа. Одоо Монголд ирсэн. I show speed-ийн нэг гоё хөө давуу тал гэх юм нь арагшаа өсөрч чаддаг. За би та нарт харуулъя л да. Инстаграмын хардах сэтгэл дээр байсан баха. Ангуучийг толгоогоор нь газар мөргүүлдэг. Yeah, guys, төрлөөж байгаарай. За энэ дээр харж болно. What's my name? Who is he? What the fuck? Who are you? I'm Speed. Who is you? You sure Speed? Yeah, I'm Speed. Who the hell are you? I show everything. Ангууч мань буруу бол дээрээ босгосаашаа. I show speed бас. Онкл цогтой маань бас I show speed. Oh, алдсан байгаа. These gloves not gonna work though, but thank you. He's also a YouTuber. You are? Yeah. Thank you, bro. Uh, Oh, these cold air. Caesar with you. $100, $400. And $1. If you lose, you Oh, for $100. you will give me, okay? Okay. It's you. Монголд тавтаа морилээ гадаа хүүсэн байгаасаа эрүүл мэндэ бодоорой гэх ингээд. Mongolia. This is Thank you. Энэ юу Монголын бас нодор юм байна. Mongolian Kashmir. Тэр өөрөө авсан шүү. Oh, Сайн байна уу? these gloves not gonna work though, but thank you. Speed. He's also a YouTuber. You are? Yeah. Thank you, bro. Монголд $100 алдсан байгаа. Монголын хоолнууд I show speed үнэхээр таалагдсан. Stone, steamed. And then you've got to hold the stone like this. So it gives you proper health. Better immune system, better sleep, better energy. There you go. Oh, my hands are fucking burning. Stone, steamed. За. Бичлэг дууслаа. Сонирхож үзсэнд баярлалаа.